Kajala Miglaya HADUH Kishpo Bajim Step Junk Artrik Unailar Araja Arpo, Kaladan Khat Arngur Kibio Thamayu COVID-19, but Arngur Kibla Koidno. KDHS Kalapente Bikini Khat Arngur Kibio Thamai Kidena East Castle District, Hakabalangur Kidena Ka Armed Force, Sangur Nakiriu Paitba, but Sangur Kishipai BSF. Ki Arngur ki bakoj par ki dei baro na East Castle District haka babaro Arngur ki dei na kiriu paid ba. Da ke jinga thamai ki ni ki khat Arngur ke jala miglaya haru bapenmi ye ka khubor ke dan praspa andrepo pratli ki positive case, hindrespa khandai tali ki active case, aspa san pusau tali ki recover case ba sangur ki blaklat no. Na ki ni ki hindrespa khandai tali ki active case ke East Castle District ke dan sanspa andrew tali Hakaba arspa arpulangot ki deki shipai BSF, arspa arpunrengot ki riupaid ba, but san pinyongot naka armed force. Ka West Castle District kadan santali ki active case, Riboy District South Punriu, West Jantia Hills Katsau, East Jantia Hills Kanriu, West Garo Hills Kanriu, South West Garo Hills Sau, but ka South Garo Hills artali ki active case.